Хиты России 93,7. Итак, позвольте пригласить на сцену для приветственного слова господина Айвара Лемберга. Mīļie ventiņi, mīļie pārventnieki. Kā jūs zināt, es savu darba gaitas Ventspilī sāku pārventā. Gan dzīvot, gan strādāt. Tepat Ugāles ielā 32 un Pielas rūpnīcā. Nu, tagad savādāk mazliet saucas. Tā kā pārventa man ir ļoti tuva un mani pirmie soļi Ventspilī. Uz Ventspils zemes bija pārventā, ka es pirmo reizi 1977. gadā tur tai pieturā pie Kosmonauta ielas kopmītēm, kā viņas toreiz saucās, izkāpu no autobusa, kad atbraucot no Rīgas. Šajos gados kopā strādājot pārventniekiem, tai skaitā visa Ventspils un pārvente ļoti izmainīsies. Ja tagad kāds atbrauks, kas nebūs bijis 20 gadus, pat mazāk pārventā, viņam būs grūti pazīt, ka vai tā ir tā pārventa, kuru kādreiz viņš ir redzējis. Un arī tagad, arī šogad, visu laiku pārventa pārvērtīsies par pilnvērtīgu Ventspils pilsētas sastāvdaļu, kāda viņa arī tagad ir. Arī ielas mēs turpinām būvēt, un visi privātie rajoniem būs izbūvētas pilnīgi jaunas ielas ar ūdensvadu kanalizāciju, attiecīgu apgaismojumu. Šogad tiks izbūvēts veloceliņš, pa kuru mēs varēsim aizbraukt gan līdz Stāldzenei, līdz pat jūrai, tāpat arī līdz Bušnieku ezeram. Un no pārventes savukārt līdz pat Piejūras parkam, līdz kalnam, līdz Mazbānītim. Kopā veloceliņa garums sasniegs 30 kilometrus, un pārventa būs arī saistīta šajā te ceļu tīklā. Šogad mēs arī veiksim darbus bērndārzā Pasaka, izveidojot jaunus rotaļu laukumus. No jums pa kreisi atrodas pārventas biblioteka. Es nezinu teikt vai neteikt. Nu, ja jūs nevienam neteiksiet, tad es jums pateikšu. Sarunāts? Vakar Maskavā noslēdzās starptautiskais konkurss par arhitektūras konkursu starptautiskais. Un tur galveno balvu, arhitektūras balvu, starptautiskajā vērtējumā no ārzemju projektiem, ne Krievijas, bet ārzemju projektiem. Pirmā vietā bija kurš objekts? Pārventas biblioteka. Tā. Tā kā mēs varam lepoties Ventspils, gan ar Ventspili un arī ar pārventu. Tā kā man liels prieks jūs visus sveikt ar tiem sasniegumiem, kas ir gūti visiem kopā radoši un ražīgi strādājot. Lai priecīgus jums visiem svētkus, un tagad sagatavojam balonus un visi kopā šos svētkus atklāsim. Uzmanību! Давайте сегодня отправимся в гости не в театр к артисту, не в цирк к акробату, а старенький дворик, где сапожник Иосиф каблук прибивает, да клеит заплаты. Всевышний богатая жизнь отмерил, но даром и он отмечен особо, хотя нет в нем злости, упрям словно намерен, и спорить с ним Бог упаси и не пробуй. Ой-ой-ой, туки-туки-тук, туки-туки-тук, молотка доносит звук ветер. Нету сноса каблукам, и
если дядя по утрам весел. Ой-ой-ой, туки-туки-тук, туки-туки-тук, но когда взъешь вдруг волос, лучше дядю не цепляй, это будет ай-яй-яй ссора. Мы гуляем по базару, по восточному базару, по еврейскому базару мы гуляем. Как было, окунувшись, как простившись и вернувшись, мы идем, развесив уши и внимаем его запахом и спором, его взглядом и укором. Здесь понятны разговоры с полуслова. Здесь сменяла из Бобруйска невезучий Моня Шмуйский. Вам сменяет старый Сорос на два новых. Какой художник обронил здесь свои краски, какой скрипач такую выдумал мелодию. Шумит базар, это значит жизнь прекрасна, а наши беды, они все-таки уходят. Здесь Одесса и Бердичев, видно Шмелька и Кричев, местечковые столичные ребята. И шумит базар, играет, и так чувство распирает, что и нос мой стал чуть более горбатым. Здесь блондины и брюнеты разных взглядов и расцветок, кто с советом, кто с приветом. Вы знаете, что настолько не похожи, даже есть такие рожи, что их как родных воспримут, даже в памяти. А среди участников праздника Парвенты в этом году и хорошо известна горожанам группа еврейского культурного общества «Евреи Хохоби». Что вы приготовили к этому празднику Парвенты, что вы показали жителям Парвенты? Мы готовили специально именно для этого праздника программу, прослушали песни Бориса Кляхмана и выбрали самые такие, наверное, шуточные, подходящие к уличному гулянию. Да, немножко грустные, чтобы народ мог повеселиться, потому что все-таки ветер, прохладно, и чтобы пошевелились и поаплодировали. Попели? Попели. Ну и, конечно же, и народные песни, и на в программу идиш. были включены те вещи, которые мы раньше пели, из них кое-что тоже отобрали, то, что лучше всего с площадком знакомо, то, что действительно могут подпевать вместе с нами. А как вы думаете, публика в Парвенте чем-то отличается от той, которая живет в Левой? Если да, то чем? Ну, конечно, те, кто живут в Парвенте, они считают, что лучшие люди живут в Парвенте. Да, они мне просто завидуют, как не коренные венспилчане, но жители Парвенты. Не, ну понятно. Шутка, конечно. Да, говорят, что здесь же больше живет русскоязычных, да, а русскоязычные они более раскованные, более свободно себя чувствуют. Но сегодня этого не скажешь, кстати. Хотя все воспринимали, видно по лицам, благостные, но не было как обычно, когда народ сразу воодушевляется, пляс спускается, да, этого не было. Хотя я думаю, что в праздник Парвенты здесь не только парвентские жители, как раз таки менталитета Парвенты мы не наблюдаем, потому что в данном случае, если обычно жители Парвенты едут в центр, то сегодня все наоборот, и мы здесь видели весь Вентспилс. Как вы себя чувствуете на этом празднике и как вы считаете, вот праздник удался, не удался, что можно было по-другому сделать? Не, ну мы еще все не видели, но праздник точно удался, хотя бы благодаря шествию, которое было, да. Все собрались, придумали, сделали плакаты, да. Это обалдеть, правда, праздник города, понятно, все привыкли. Я думаю, было не так-то просто, но я думаю, вы видели, какое шествие шло, и так это было празднично, торжественно, и заодно и народ собрали. Шествие привлекло много народу. Я поучаствовал еще в этих маленьких цветочных ковриков и смотрел, как переживали за свои творения молодые авторы и их родители, и это тоже было очень интересно. Вообще важно все, что важно для самих людей, чтобы этот праздник не был искусственно навязанным, а он стал уже таким настоящим, потому что главное, чтобы был праздник в душе, мне кажется, у тех, кто здесь, этот праздник есть. А вообще это хорошо, когда праздники, потому что я считаю, что праздник Парвенты, праздник улицы Карла Инес, да, есть праздник города, и я приглашаю всех жителей какого-то Осгалса сделать праздник, там, Галленцеймса праздник, это так здорово, и мы с удовольствием к вам придем в гости. Ну, расскажи, как тебе нравится этот праздник? Праздник, в принципе, неплохой, очень много народу здесь, так, даже не ожидала, что в Парвенте столько много людей, так, хорошая, неплохая музыка, так, заводная.
Праздник Парвенты проводится в 3-й год подряд. Ты впервые здесь? Да. У тебя не было такого ощущения, что Парвента, она как бы немножко отделена от города и что ей не хватает вот таких крупных мероприятий? Исправит ли ситуацию этот праздник? Да, иногда вот такое было ощущение. И я думаю, что, в принципе, да, этот праздник может исправить всю эту ситуацию. Твой любимый праздник какой? Из всех именно венспилских. Праздник города, моря, Карлинес и вот Парвента. Мне вот очень нравится праздник города, потому что это действительно такое очень большое мероприятие, когда собирается весь город, и столько много народу, и такой живой город действительно. Такой вот очень всегда яркий получается праздник. Ну, в следующем году ты собираешься посетить этот праздник? Думаю, что да, если получится, обязательно посетим. Смотришь путь смотри, и мобильный. Танцал под битом, а на чапули. Вернули перзвонишь, man pasmaidīs. Mums ieraudzīs un noteikti sapratīs. Tas nebija bijis, ne tas nebija bijis. Iedāvinātas no sirds, bet ja no novītīs, tad tā nav mana vaina. Vienkārši pārdevēji gadījās. Vai tā? Šodien tava dzimšanas diena, draugi nāks uz klāsi piena. Garā viena tā diena, liela, liela, liela diena. Šodien tava dzimšanas diena, draugi nāks uz klāsi piena. Garā viena tā diena, liela, liela, liela diena. Tāpēc paceliet karogus, paceliet tos, paceliet karogus, paceliet, tāpēc paceliet karogus, paceliet tos, viņa svētkos. Wapara, 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 papapayai. Wapara, 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 papapayai. Wapara, 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 papapayai. Wapara, wapara, wapara. Pirmo reizi tādos sarkos, tikai 3 reizi rīkojās. Kāda sajūta? Ir tie svētki? Ir tie svētki tiešām, ir tāds sajūta? Sajūta noteikti ir, bet tas bija pirmo reizi. Šādot svētku bet ir forši. Jā. Svētki ir. Svētki ir, un es domāju, ka Pārventa tā ir nedaudz cita daļa no pilsētas, un tāds svētks noteikti vajag. Bet ir tā atšķirība, ja tas ir Ventspils, tā ir Ventspils un Pārventa, tā ir kā cits Ventspils kaut kāds. Jā, noteikti. Bet ar ko, kāpēc tā? Ar ko? Varbūt ar to, ka vairāk krievu tautīgas cilvēks šeit ir. Es domāju, ka ar to vairāk. Tāpēc tā izveidojies, ka viss kā? Tāpat kā Rīga. Pilsēta dalās. Bet jūtās, ka tā izlīdzinās, tomēr tas viss, ka te arī nav tā, ka te pametuši, ka tam arī kārto, un te noteikti būs svētki, un pilsētas tie pasākumi, un visu to jūtam, kā viņi kļūst tuvāk Ventspilī tā Pārventas daļa. Jā. С праздником! С праздником, kā viena Ventspils. Un vajag tāds svētks, ja? Vajag noteikti. Katru gadu. It's music, yeah. Lai klimats kontroli dūca, mojito vienākrūs, vasara klāta, nezin kā jūs, bet es liepāk vējš pūš. Man vairs neinteresē laiks, jo mani klimata kontroli, es kontrolēju krūjus, nevis krūjus kontroli. Nevajag GPS, jo visi, kur es esmu, ja dzird pas, tā esmu blakus, beidzos karsts, manā saupras, un ņem slāps, kons vietā pas, laukā tveids, debesējā tīrs, pilsēt gaida, beidzot līdz. Lai klimats kontrole dūca, mojito vienā kļūs, vasara klāta, nezin kā jūs, bet es liepāk vējš puša, no Liepājas uz Rīgu, no Rīgas atpakaļ. Es braucu lēnām, bet toties skaļi, no Liepājas uz Rīgu, no Rīgas atpakaļ. Es braucu lēnām, bet toties skaļi, un tagad viss no mājām mājā, uz 1-2, tic vai ne, bet vasara ir brīvi, tāpēc jātu baud to pilnklāj, kā sīki, no ūdens līdz liekaņos zokalā, lūpu sils, pārklājies ar sosān, vai to es saprotu, mazie holosās, pa brīdinādu uz abu vieniem, te vajag brīdinādu, tie vienkārši baud dzīvi. Lai klimats kontrole dūca,
būs. Un liepājas uz Rīgu, no Rīgas apakaļ. Es braucu lēnām, bet doties skaļi. No liepājas uz Rīgu, no Rīgas apakaļ. Es braucu lēnām, bet doties skaļi. Kad visa ko atdaris un nākā kā vēl saules dievs rād. Jūnijas, jūlijas, augas, temperatūras augstas. Pāriet dienas pie pilnas jauras. Plūtmalē, ceļā vaļas molā. Visi lielas, ja mūzika ir fonā. No Liepājas uz Ventspili, no Ventspils apakaļ. Ja vēlies lēnām, bet nu... Par svētkiem 3. gadu rīkot tiek, kā izskatās, ja katru gadu paliek labāk un apmeklētāk, vai kāds ir? Jā, protams, 3. gadu mēs rīkojam svētkus maijā, un, protams, ar katru gadu svētki paliek arvien kuplāki un kuplāki. Un mēs katru gadu svētkiem, kādu moto liekam iekšā, lai svētki būtu ar kādu ideju. Un šogad svētki mums ir saucās Pārventas mozaika, kurā vietējie pārventnieki, gan arī ventspilsnieki, protams, parāda savus talantus dažādās izpausmēs, gan veidojot dziedu paklāju, gan sportā, gan mūzikā. Un kā novitāte šogad svētkos mums bija lielais svētku gājiens, kurā piedalījās gan vispār izglītojošo skolu audzēkņi, mazie ar saviem vecākiem pedagogi, gan arī 3. un 5. vidusskolas audzēkņi ar saviem vecākiem un, protams, pedagogiem. Gājiens izdevies bija tā? Es domāju, ka jā, jo gājiens necerēti daudz bija gājiena dalībnieki. Un man ir prieks un man jāsaka paldies tiešām, kas atsaucās un piedalījās. Gan nenogurstoši, protams, vecākiem, kuri nāca ar mazajiem ķipariem, un, protams, audzēkņiem, kuri brīvdienā nāk gājienā un piedalās svētkos. Tā kā ir iegājās to pārvērst par citu Ventspilu uzskatu, kā jums liekas šitie svētki, viņi tā kā satuvīt tās abas puses, vai tieši izceļ, ka šī ir cita tomēr Ventspilas daļa? Man jau tomēr gribās, ka lai tomēr satuvina, jo Pārventa, pārbrauc pāri tiltam ir Pārventa, brauc no Pārventas pāri otrai pusē tiltam ir Ventspils, bet viss kopā jau ir Ventspils. Un man tiešām ļoti gribās, lai šie svētki satuvinātu, jo es skatos, ka tāpatās Pārventā ir ieradušies no Ventspils puses cilvēki, kas dzīvo tajā krastā. Un, protams, mēs arī gribam parādīt ar to, ka Pārventa arī to, kas ir varbūt tas atsevišķais mazliet, varbūt tas, kas ir šeit vairāk nekā ir tai krasta pusē.